Kublajuan Ibibro section 4 kijimtip nam ta khubor like kam tekidon kumba saus pa sanpo tali ki post jong assistant hapo ka Reserve Bank of India nede hapo kambang RBI Reserve Bank of India tela don na pleng yupi ki bakwa ban apply nam ta ki post assistant in Reserve Bank of India tes ngap hai ki jinun kam ki wede bat kani ki post Reserve Bank of India ki don kumba saus pa sanpo tali ki post Telano ka sedang registration kan sedang menta kasengi khatlai tarik jong September arjar apply kan mau kan code hado Oktober food Oktober 2023 sau tarik jong menai Oktober kan code nam tak ini te nam tak tu kwa apply bat kwa ek detail ki khamne hawai de bekane sampai ke view hado ko bakut te kaban kong nam tak ne kalong ba phiaban apply online link ba official website jong ka RBI hi www.rbi.org.in Tengah sabu hapo ka description ro ya kane ka link jo kane website phio apply ling ba kane hi hapo ka official website te ka online application kan mau la apply minta ka singi website link open September 13 2023 till October 4 2023 payment ro hakatu hi till 4 hi kan mau haban siu te ka schedule of online preliminary test kan dai October 21 and October 23 Te hakane ka post jong assistant of Reserve Bank of India kandon sua ka prelim kandon sa ka main kandon sa ka LPT language proficiency test te ki test ka language ro kandon live face mo kung kane exam prelim main bat ka LPT language proficiency test te kan ma ba ki ba kwa apply sa pen krep ha LD nam ta kane te ki number of post nam ta kane ki don komba saus pa san pho tang ba Pila ban apply tang ka badai jong ka sentar po Guwahati ka bahap lang ka Shillong mo ka Guwahati ka hap lang mar ka Shillong te hangne po ka Guwahati ka no post ki don SC shipos ST prapos OBC saupos EWSR khadwe general total berok kolong R penrupos te berok kolong R penrupos nganam khenre ki baklok ki BWSES te berok kolong R penrupos mod ba ni bana Shillong pi gumot ba ngila ban apply tang ikane ka bana Guwahati nomor hangneru kandan kata ka language proficiency mar phab yu te kadon ka content khasi phila ban thora khasi ru lane english kadon ka choice ma khasi lane english ka official language kat kum kane ka hangne bla tho ka pdf kadon ka yu ba ba ki ai ka khasi bat ka kidon ki english nagi mizo ki assamese kanda datar haka Guwahati ma Guwahati center region tera ta pijit igni gui bde kim don re kita ki language phab jit betang ka Guwahati khnang ba haka language proficiency test phila ban tho da khasi lane da ka english makan don live face te ka third face ka language proficiency test te ka daw phia ban tho either khasi official language or in english te ka don ka option khasi ke english te ha pora panda pade phila ban jet te kita ki bukan sin re total lang baro da khin lang gini ki Ahmedabad Bengaluru Bhopal baro te ka don hi 100% pho hi te ki eligibility criteria nam ta ga ne ka age ki pass class you qualification tengen page kita te ke eligibility criteria nam ta ne kalong ba ka age mission kon ka age ka dimlong arpho hadu first name te la rakhen ya ka age relaxation nam ta ki ST ka dimlong son's name kan long ba arpho hadu life for life name te la bidang don ka ne ka name kwa ban apply fila ban apply Arpo hado life life name kibala ban apply then educational qualification gangumno at least a bachelor degree in any discipline hakan no discipline ro BA BSc BCom BBA any discipline fila ban apply with a minimum of 50% marks tang ba hangne bla gangumno pass class for SC ST/PWD candidate pass class te kamot ba namta ki SC ST lebat PWD amnon kam percentage mudba kila ban apply ki pass ru kila ban apply ki baduna percentage ru kila ban apply tang bagela pass ma kat kum ka ne ka notice ba yang ni muru kila ban apply in the aggregate and the knowledge of word processing on PC dim don ka knowledge of word na thara ki ba ko apply la sui dim don ne kata the candidate applying for post in particular recruiting office should be proficient in the language te takadang ong phi ba phi ben jet ya ka Guwahati khnang ba kadon ya ka language tadi khasi kadon khasi ing tu lebat ke english te video long proficient mong ni language know how to read write speak and understand the language people speak language either khasi or english bila understand of the state
slash any of the state falling under the recruiting office. Tela da pijit go ti kan ka asmis kan ka mizo terter kita we content tang ba pilaban choose any lam choose either khasi or English ka we ni itu ba phi know how to read write speaks and understand the language pilaban jet maka LPT pilaban to exam lam da ka turu te kan mau bhai kita age ka qualification ada bio te ada phi ko aban apply kan mau bhai kita view te ka bai registration nam ta kaneru kan shim ya phi ka long sanpo tingka na kam ta ki SC/ST but nam ta ki general candidate open ka debe saus pa sanpo kadon betang ka intimation chat kelong saus pa sanpo tingka nam ta ki SC/ST te kitu ki bokwa ban apply kan mau ka center nam ta ka examination kan don ni hapo shillong hi ya kani ke pelong da kani ka RBI te tu ki bokwa ban apply nam ta kani ka post mau ban le hapo ka website jong ka rbi.org.in na sabu hapo ka description ro ya link te ka pay skill na kamande nam ta kani ka post kalong R4000 news pa ma kani starting pay skill without allowances te la khain lang bat ki allowance bat ki baro kan poi sha ka 4000 tame hang te ka tho at present initial monthly gross emolument without HRA house rent katu for assistant will be approximately 47,849 kumur kan debit 47,000 kata mereka basic big ada R4000 news pa plus lagi allowance plus lagi bro tega Q baik katahi tang gitu hi jasa kan mau ban check bahai gijunan kambaro intimation chat de sanpo te gitu ku bakwa ban apply sa le no kloi dapat ku ban apply kene pendap online kan mau karkum pendap online kene ki juhi submit ki document scan kidur habran shon ba scan ki dokumen edit dur edit signature ode kan baka pan hang ni phaban submit kita gijunan kam nada phimnang ban pendap hi lang baka phone phaban pendap lang ba cyber ki ba don ki jaka internet cafe ban penle api ka ba kham suk shu lada phimnang hi ban apply na baka phone save na ka phone hi ka suk api lada phimnang kata te lej be sport cyber te namta kini phaban apan khre ba namta kini exam amde bang ban shulek tho exam be phila la banyo anrei haban da pan khre ba ban makane phaban ne kini be shu bi na po center go ti phaban ne kini be bat ki not is baro ki ha po go ti te phaban ne kini de baro te tangi ne hi jing tip college one